Ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Mbifurize kugira umwaka mwiza wa 2021. Hanyuma mu Rwanda reka turebere hamwe amakuru azindutse avugwa, harimo n'amakuru ababaje cyane. Tugiye kureba inkuru y'umusore umwe mu mujyi wa Kigali wamaze gutabwa muri yombi. Arazira kuba yarateye icyuma umuntu mukuru, n'umwana imyaka igera kuri 17 yateye icyuma mu by'ukuri umuntu. Hanyuma turaza kureba impamvu y'umuteye ndetse nuko n'uwagitewe uko ahagaze kugeza magingo aya ngaya. Turaza kwerekeza ariko kandi mu ntara y'Uburengerazuba tubabwira inkuru y'umurambo w'umukecuru imyaka 52 wasanzwe mu Kivu yapfuye. Turaza kureba impamvu y'uru rupfu ndetse kandi turaza kureba hamwe n'ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19. Abantu bagera kuri 2 bamaze kongera kuhasiga ubuzima ku butaka bw'u Rwanda. Hari ubutumwa rero bukomeye cyane Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ku banyarwanda bose muri rusange. Reka rero twihuse duhere i Kigali kuri inkuru y'uyu musore w'imyaka igera kuri 17. Ni umwana kuko atorozuza imyaka y'ubukure, imyaka 18. Bivugwa yuko rero yateye icyuma. Hanyuma inzego z'umutekano zikorera mu murenge wa Jari, akarere ka Gasabo, zataye muri yombi nibandi ngo rimwe ryitwa Orege Mutiganda imyaka 17 wateye umuturage witwa Eme icyuma agira ngo amwambure. Uyu rero akaba yafashwe nyuma yaho we na mugenzi we witwa Yakaremye wacitse inzego z'umutekano ngo bateye uyu muturage icyuma bagatangira gushakishwa. Abaturage babwitangazamakuru ko ibiyobyabwenge ndetse n'amabande nibiramuka bitarwanyijwe muri kariya gace Maguru Mashya, ubuzima bw'abantu ngo buzahasigara kandi bakanakemanga bamwe mu bayobozi ko baba babiri inyuma kuko ngo byafashe indi ntera ikabije. nk'uko abaturage bakomeje kugira babwira itangazamakuru basaba ko uwacitse yafatwa ndetse kandi akanashakishwa uwitwa Niyomukiza Emile ngo watwaye telefoni ya Karegeya akanakomeretsa ushinzwe umutekano. nk'uko aba baturage babwiye itangazamakuru mu Rwanda baravuga bati impamvu nyamukuru ibitera bishoboke ko ari ibiyobyabwenge ndetse ari byo bituma aba bana bigira amabandi hanyuma barangiza bakajya kwambura abaturage. Bati kandi dufite ubwoba bukomeye cyane mu gihe aya mabanda adafashwe n'ibi biyobyabwenge bitarwanyijwe. Ati mu by'ukuri hari ibibazo byinshi cyane, atari ubwoba bwinshi cyane. Bakanasaba ko rero mu by'ukuri inzego z'umutekano zafata aya mabandi ndetse zikarwanya n'ibi biyobyabwenge, nubwo bavuga yuko bishoboka ko bamwe mu bayobozi bashobora kuba babiri inyuma. Hanyuma reka twerekeze mu ntara y'Uburengerazuba. Haravugwa inkuru mbi ni mu karere ka Nyamasheke. Haravugwa inkuru yuko umurambo w'umukecuru wasanzwe mu kiyaga cya Kivu, ni mu kiyaga cya Kivu mu mudugudu wa Gasharu mu kagari ka Gako mu murenge wa Kangano, ngo hagaragaye umurambo w'umukecuru w'imyaka 52 bikekwa ko yiyahuye. Uyu murambo w'uyu mukecuru witwa Nyirahabineza Jeanne ngo ubonetse mu kiyaga cya Kivu mu masaha ya saa 7 zo kuwa 31 Ukuboza, uri kureremba hejuru y'amazi. Bamwe mu baturage igihe yasanze ku nkengero z'iki kiyaga bavuze ko babonye uwo murambo hakiri kare, ariko abayobozi ngo baza kuwukura mu masaha ya saa 9. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano Niyitegeka Jerome akaba yavuze ko iperereza ngo ryatangiye, ariko ko bikekwa ko uyu mukecuru ashobora kuba yari yahuye. Yagize ati n'uwo mudugudu wa Rushonde abantu bapfuye ati bakunze rero kugaragara mu Kivu, ati baba biyahuye ati bitewe n'impamvu zitandukanye. Uriya mubyeyi hari abantu bari bamubonye mu gitondo ari muzima, ati kwiyahura rero nicyo gikekwa, ariko iperereza riracyakomeje. Mu kwezi gushize rero nibwo mu karere ka Rusizi mu kiyaga cya Kivu hari habonetse umurambo w'undi mugabo uri mu mufuka nk'uko byari byatangajwe. Hanyuma reka turebere hamwe n'ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, aho abantu 2 bishwe n'iki cyorezo mu gihe 77 ari bo bacyanduye. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abantu bagera kuri 2 bishwe na coronavirus mu Rwanda, mu gihe bayanduye biyongereyeho 77 bituma umubare wabo ugera ku 8,460 mu gihugu hose. Mu itangazo Minisiteri yasohoye kuri uwa gatanu tariki ya 1 Mutarama 2021 byerekanye ko abarwayi 2 bishwe n'iki cyorezo barimo umugabo w'imyaka 81 n'undi imyaka 73, bose bakomoka mu mujyi wa Kigali. Mu bipimo 2,986 byafashwe kuri uyu wa gatanu, habonetse abanduye 77, abakize iki cyorezo bakaba 56, mu gihe abo kimaze guhitana ari 94. Abarwayi bakaba baragaragaye mu turere dutandukanye, harimo 22 bagaragaye mu mujyi wa Kigali, i Huye 22, Musanze 24, Kamonyi 3, Rubavu 7,
Rusizi 7, Kayonza 2, Ruhango 1, Nyamagabe 1, Gakenke 1, Kirehe 1 na Gicumbi akaba harabonetse umurwayi 1. Kuri ubu mu Rwanda abantu bagera ku 733 n'ijana nibo bamaze gupimwa coronavirus, 8,860 basanzwe bayirwaye, abagera ku 6,598 bamaze kuyikira, mu gihe bakirwaye ari 1,768. Ibimenyetso bya coronavirus ni bya bindi birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, ikaba yandura binyuze rero mu matembabuzi aturuka mu myanya y'ubuhumekero. Mu gukomeza kwirinda ikwirakwira rya coronavirus, abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi, nk'uko inzego z'ubuzima zakomeje kugenda zibitangaza. Ibyo rero nk'iyo ni ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda. Icyorezo cyahageze mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2020, akaba ari icyorezo navuga ko mu by'ukuri cyagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi. Ntabwo ari umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda gusa, cyane ko u Rwanda atari narwo rwanazahajwe n'iki cyorezo, ahubwo navuga ko isi yose yagize ingaruka zikomeye cyane kubera icyorezo cya COVID-19. Bivuga ko gifite amamuko mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan, ariko cyaje gutangira gukwirakwira ku isi hose, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku mugabane wa Amerika wose muri rusange, ariko kiza no kugera ku mugabane wa Afurika. Mu by'ukuri navuga ko cyatumye habaho ingamba zikomeye cyane, harimo na za lockdown, gahunda ya guma mu rugo, harimo ifungwa ry'imipaka, harimo ingendo zo mu kirere zirahagarikwa, ubucuruzi burahagarikwa, amasoko akomeye cyane arafungwa, ku buryo navuga ngo uyu munsi wa none nubwo hari icyizere cy'uko inzego z'ubuzima zakoze ibishoboka byose kugira ngo zirwanye icyorezo, ndetse bikaba binavugwa ko inkingo hari zamaze kuboneka zishobora gutangira gutangwa kuva muri uku kwezi kwa mbere hirya no hino ku isi, ariko navuga ko ingaruka zo zirahari, ndetse kandi ni ingaruka zitazamara igihe gito, ahubwo abantu bose bakomeje kugenda barwana nuko bavanaho izo ngaruka zose zagiye ziterwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Bivugwa yuko urukingo hari inkingo zamaze kurangiza igeragezwa, ndetse kandi zikaba zishobora gutangira gutangwa hirya no hino ku isi. Mu Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro aherutse kugira n'abanyarwanda bose by'umwihariko n'itangazamakuru nyuma yo gutangaza uko igihugu gihagaze, yavuze yuko urukingo mu Rwanda rushobora kuzatangira gutangwa mu kwezi kwa gatatu. Akavuga yuko rero hagati aho ngaho mu gihe urukingo rutari rwaza, n'ubundi abantu bakwiye gukomeza kwitwararika, kwirinda kugira ngo be kurushaho gukomeza kwandura, uko adakeneye ko hari umuturage n'umwe utakaza ubuzima kubera yuko habayeho uburangare kubera icyorezo cya COVID-19. Ibyo rero navuga ko iki cyorezo uretse nk'igihugu cy'Ubushinwa cyatangiriyemo, wenda baje gukora ibishoboka byose bakakirwanya, ariko ni bamwe mu bazahajwe nacyo. Igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu nicyo kiri ku isonga mu bihugu byapfushije abantu benshi cyane. Hari ibihugu nk'Ubutaliyani, hari ibihugu nk'Ubufaransa, Espagne, Ubwongereza, ni ibihugu Brazil, Ubuhinde, ni ibihugu navuga ko byagowe cyane n'ingamba, ndetse kandi bituma abaturage basiga ubuzima baba benshi cyane, ku buryo ubu ngubu nabo bari mu ngaruka zikomeye cyane z'iki cyorezo cya COVID-19, nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kugenda ibigaragaza. Ubutumwa bw'abakuru b'ibihugu busoza umwaka butangira n'undi. Noneho tujye mu Rwanda, mugenzi wacu Assumpta Kaboyi nawe yakurikiye ijambo rya President Paul Kagame. Muri iri jambo ritabaye rirerire, Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'abanyarwanda, yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo. Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere, igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho. Kubera imbaraga zanyu, ubushake no gukunda igihugu twese dufite, uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje. Twirinde rero buri wese yite ku bandi. Mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi, naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze. Njye n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire w'2021 uzababere uburumbuke.